Imana ishimwe kandi naka karirimbo keza akaririmbo gakura umuntu ahantu kakamushikana ahandi. Nagomba ndaguhumurize wowe uri kurarira, uhumure kuko turafise ibyasezeranijwe. Nubwo ubona ibibazo bigusugereje, ibibazo n'ingorane, nimba ufise amaganya menshi ariko uhumure, kuko Paulo niwe yavuze neza ngo naho mu mubiri nobabazwa, naho uyu mubiri wobabazwa, ariko umuntu w'imbere ahindurwa mushasha uko bukeye. Amen. Imana ishimwe. Umuntu w'imbere ahindurwa mushasha uko bukeye. Agacuko gutabagwa ndabona kariko kegereza, abarira mwihanagure isezerano, barira mwihanagure isezerano rigiye gusohora. Nubwo tubabazwa muri uwo mubiri, isezerano rigiye gusohora. Haleluya, haleluya. Agacu Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Kaze turagarutse ngo twongere tunezerano mu gice gikurikira. Rero kuno munsi twatugarutse tumeze neza cyane, bien mu gifaransa, mu kirundi ni neza, mu cyongereza ya ni good niko nta nabongereza dufise hano. Wazi cyongereza cyabaciye mu myanya y'intoki kita cimanukira kijya ni foto. Nuko rero tugarutse turi kumwe na Wizo B hari inyuma ya kamera, kurundi ruhande ndi kumwe na twagaruka turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako, twiteguye kuba umunezero uva ku Mana uciye muri twebwe, tugenda tugusangira namwe abaje kudukurikirana. Rero turabakiriye, nimba ari ryambere dukurikira cyangwa uri mushitsi, uri mushitsi turakwakiriye, wari udukurikirana urazi byo gukora kari gusangiza abandi ibintu bikogwa, ari kuri mushatsi cyo gukora no gukora sabone cyangwa subscribe kugira ngo nawe uze wame ubona ibikogwa bica hano utabanje kubirongikirwa n'abandi bantu. Reka rero uno mwanya nge turabe twakirane katariki ibiganza turamutse bano bantu baje kudukurikirana, tuvuga tuti shalom 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 shalom. Nuko rero nawe uri yo wicaye cyangwa uhagaze uri kungendeshwa yawe cyangwa yo abantu uri turi taxi guru cyangwa taxi vero cyangwa taxi voiture, byose birashoboka. Akira zino ndamukanyo zaruno gwaruka, hanyuma nawe muri commentaire utwandikire turabe ko waturamukije. Ni Tarsis Hope Ministry TV nk'ibisanzwe. Twagiye turi kumwe na Sofoni agiye kutuyobora muri kino gice cyacu ugikurikira. Sofoni kaze. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe kandi. Amen. Nashaka dufashe turirimba ino ndirimbo kandi twese tuyiririmbe tubyiyumvamo, twiririmbe turi mu mwuka. Nawe uri kuraturaba, nawe uri kuradukurikirana, dufashe turirimba ino ndirimbo ivuga ati erega ubutame bwacu ntabwo ari ubw'ubusa mu mwana. Nimba ibyo uri kurakora ubona wiganyira, ufise amaganya, uguhaye ukorera Imana, wibaza yuko bizoherangirira hano mu isi, ariko nagomba ndakwibutse yuko ubutame bwacu mu mwami atari ubw'ubusa. Nimba wicaye uhaguruke turirimbane kano karirimbo kandi ukaririmbire muri mwema.
mwami nawe wakoreye imana atazobishumbusha umurengera nawe me gusiga iby'akameremere kifuza agakurikira umwami atazohabwa ingororano nubwo bipfa kwanga ibyo mw'isi byose birashira nawe wasezeranye ubugingo buhoraho ibimenyetso byose yaduhaye byamaze gushika nukuri uko ndumva abera turi hafi gutaha twese tugasubira amaboko ubutame bwacu ntabwo ari ubw'ubusa mwami nawe wakoreye imana atazobishumbusha umurengera nawe mbere gusiga iby'akameremere kifuza agakurikira umwami atazohabwa ingororano nubwo bipfa kwanga ibyo mw'isi byose birashira ari uwasezeranye ubugingo buhoraho ibimenyetso byose yaduhaye by'amashira nukuri niko ririmba akaririmbo ubyumva muri mu mwuka erega ubutame bwacu ntabwo ari ubw'ubusa mu mwami nawe wakoreye imana atazobishumbusha umurengera nawe meye gusiga iby'akameremere kifuza agakurikira umwami atazohabwa ingororano nubwo bipfa kwanga ibyo mw'isi byose birashira ari uwasezeranye ubugingo buhoraho ibimenyetso byose yaduhaye byamaze gushika nukuri ndiko ndumva abera turi hafi gutaha amatsiko yo kubona jewe mpora nibaza uko bizombera byezeyo mfite amatsiko yo kubana n'abera jewe sizuye umubiri nukuri nzobana mfite amatsiko yo kubona uwo jewe mpora nibaza uko bizombera byezeyo mfite amatsiko yo kubana n'uwo sizuye umubiri umviriza akantu sizuye umubiri nukuri nzobana sizuye umubiri nukuri nzobana sizuye umubiri nukuri nzobana sizuye umubiri sizuye umubiri sizuye umubiri mfite amatsiko yo kubona mpora nibaza uko bizombera byezeyo mfite amatsiko yo kubona n'abera sizuye umubiri nukuri nzobana sizuye umubiri nukuri nzobana byature sizuye umubiri nukuri nzobana sizuye umubiri nukuri nzobana yewe sizuye umubiri nukuri nzobana agarika gatonya pasta tukugaga tubona Imana ishimwe Imana ishimwe kandi naka karirimbo keza akaririmbo gakura umuntu ahantu kakamushikana ahandi nagomba ndaguhumurize wowe uri kurarira uhumure kuko turafise ibyasezeranijwe ndiyo nubwo ubona ibibazo bigusugereje
ibibazo n'ingorane nimba ufise amaganya menshi ariko uhumure, kuko Paulo niwe yavuze neza ngo naho mu mubiri nobabazwa, naho uyu mubiri wobabazwa, ariko umuntu w'imbere ahindurwa mushasha uko bukeye. Amen. Imana ishimwe. Amen. Umuntu w'imbere ahindurwa mushasha uko bukeye. Icyo nkundira Imana rero, irashobora kukureka uri mu bibazo ariko igatangirira ikibazo cyo kwicira. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Irashobora kukureka ibibazo bikakukaranga bikakugira uko bishatse, ariko ikakigenda gutangirira ahandi byo kwiciye. Imana ishimwe. Umuntu w'imbere ahindurwa bushasha uko bukeye. Imana ishimwe. Agacyuko kutabagwa. Tuzamuke twese twagiye tuzamuke. Agacyuko kutabagwa kokereza abarira mwihanagure isezerano rigiye gusohora. Oh, Imana ishimwe. Haleluya. Cyane birushije. Oh, haleluya. Amen. Dusubiremo kandi dusubiremo. Agacyuko kutabagwa ndabona Tukaturana inkomezi. abarira bihanagure Isezerano rigiye gusohora. abingingira umurimo cyane birushije. Oh, Amaso y'umwuka y'abakizabashe kubona kure. mbega muri kumva no majambo yo muri ino ndirimbo. Imana ishimwe. Muri kumva no majambo y'ino ndirimbo, ukuntu ari amajambo meza yo kuremesha umuntu. Nawe uri kwadukurikirana, ino ndirimbo ni iyawe. Imana ishimwe. Nawe uri kwadukurikira, ino ndirimbo ni iyawe. Yano majambo yiyumvire ko ino ndirimbo yisangize n'abandi nabo nyene bayibone, ibaremeshe. Ino ndirimbo ni iyawe. Dusubiremo icyo gitero kiraryoshe. Twagiye 1 2 3 come on. Agacyuko kutabagwa ndabona kariko kegereza abarira mwihanagure isezerano Isezerano rigiye gusohora. abingingira Nubwo tubabazwa muri uwo mubiri, cyane birushije. isezerano rigiye gusohora. Haleluya, haleluya. Agacyuko kutabagwa ndabona kariko kariko karatwegereza. abarira Turareretse ijuru risha n'isi sha. Niko Paulo yavuze. abingingira umurimo Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, amaso y'umwuka. Vita amatsiko. Fiza amatsiko yo kubana n'abera. Sizuye umubiri. Sizuye umubiri n'umurizo wawe. Oh, byature nawe. Fiza amatsiko yo kubona uwo mwami. Mpora nibaza. Mpora nibaza uko bizomera. Mpora nibaza uko bizomera. Vita amatsiko. Fiza amatsiko yo kubana n'abera. Sizuye umubiri. Sizuye umubiri n'umurizo wawe. Vita amatsiko. Byatura n'inkomezi. Vita amatsiko yo kubona uwo mwami. Mpora nibaza ko bizomera cyane. Byature, bivuge na Satana byumve. Imana ishimwe. Sizuye umubiri n'umurizo wanabarutse. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Icyo nkundira Imana ni kimwe. Ndakunda Imana. Imana yo yateguye ijuru. Yesu nashimwe. Imana niyo yateguye uburuhukiro bw'abera. Aho abera bazoruhukira. Hari abantu ngaha muri iyi si bayirohiyemo.
ariko icyo nkundira Imana nawe yarabateguriye aho bazoruhukira abashyitse mu ijuru. Imana yabateguriye aho bazoruhukira abashyitse mu ijuru. Ino ndirimbo niyo ibivuga neza. Nagomba tujane muri ino ndirimbo. Sinzi kuvyumva nkuko mvyumva. Nawe uri kuradukurikirana. Sinzi kuvyumva nkuko ndiko ndavyumva. Imana icyo ino ndirimbo igashika ahantu kure. Igashikira abantu benshi. Imana wenye uri kurababazwa nyimbo uri kuca mu bibazo bitandukanye. Hariyo gakondo niko umunyarwanda yabivuze neza. Hariyo ijuru Imana yateguriye abayo. Hariyo ijuru Imana yateguriye abera. Imana ishimwe. Namwe muri kuvyumva. Bino bintu muravyumva. Hariyo ijuru Imana yateguriye abera. Nitwasiguye umubiri tuzoba dutabarutse. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Uko uyu mubiri ubabazwa niko n'ubwiza tuzohabwa mu ijuru bugenda bwiyongera. Imana ishimwe. Niwabona uri kuraca mu bibazo ntukihebure. Niwabona uri kuraca mu ngorane ntukihebure, kuko uko uyu mubiri ubabazwa, uko tubabazwa muri ubu bugingo, niko n'ubwiza mu ijuru bugenda bwiyongera. Niko n'ubwiza tuzohabwa, niko n'ubwiza uzohabwa bugenda bwiyongera mu ijuru. Imana ishimwe. Hari igitero cyamfashije, kira gitero cya kabiri mumfashe tugisubiremo. Ni igitero kiryoshe gose gifite amajambo meza. Mumfashe tugisubiremo. Ducurarangire pasi. Oh yeah. Twese yamwe agashimo gutabagwa ndabona kariko karegereza abarira ni mwihanagure rigiye gusora abigigira umurimo cyane birushije amasoro tukabashe kuba tugasubiremo agacuko gutabagwa ndabona kariko kegereza abarira mwihanagure isezerano rigiye gusora abigigira umurimo cyane birushije Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Kuko ikiri mwisi, ikomeza kiradusunika. Haleluya, haleluya. Kega bino bintu uri kuravyumva kuko kitwegera isezerano. Haleluya. azonyakuru umugeni Kuko ikiri mwisi, ikomeza kwiyongera kiradusunika. Kitegereza kwisezerano erekura azatiyanganira iteka azanyakuru umugeni ikibi gisigara Kuko ikiri mwisi, kuko ikiri mwisi gikomeza kwiyongera kiradusunika kwitegereza kwisezerano erekura azatiyanganira iteka
byaturanye inkomezi ntimurambirwe zizuye umubiri zizuye umubiri kuri izo bana bawe turi hafi gutaha gagorotse imyihangane 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 abera turi hafi gutaha oh byature imyihangane 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 abera turi hafi gutaha abagororotse imyihangane abarushe imyihangane abababaye imyihangane abera iyi ni indemeshanyo ku bwawe dusubiremo imyihangane 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 abera turi hafi gutaha abagororotse imyihangane abarushe imyihangane ababaye imyihangane abera turi hafi gutaha oh ababaye mwihangane abera turi hafi ababaye imyihangane abera turi hafi oh ababaye ababangane abera turi hafi oh mwihangane imyihangane abera turi hafi kuri mwihangane imyihangane iyi ni indemeshanyo ku bwawe wihebuye oh mwihangane imyihangane abera turi hafi kuri mwihangane imyihangane abera turi hafi oh mwihangane imyihangane abera turi hafi oh mwihangane imyihangane abera turi uracamo hafi gutaha mwihangane imyihangane abera turi hafi nukore imyihangane abera turi hafi nukuri mwihangane imyihangane abera turi hafi oh mwihangane imyihangane abera turi hafi gutaha Imana ishimwe Imana ishimwe kandi kano karirimbo kameze neza cyane hari ibintu bita gukompoza indirimbo hariho n'ibindi bita ihishurirwa Imana ishimwe hariho n'ibintu bibiri bitandukanye hari indirimbo zikompozwa n'izindi zihishurirwa Imana yezagiye cyane uwahishuriwe kano karirimbo Yesu ashimwe Imana yezagiye cyane uwahishuriwe kano karirimbo amen Ni indirimbo. aruvera yego cyane muhimbare yitwa Alvera Imana kabisa imuha umugisha yahishuriwe ino ndirimbo irimo indemeshanyo ikomeye yo kuremesha abantu bihebuye Imana imuhezagire cyane Pastor nagomba udushiremo agasirimba turirimba indirimbo ivuga ati yewe Yorodani we nawe usuriranya cyane abana b'Imana tuzokwambuka mu kwizera Imana ishimwe nagomba dufashanye turi imbere hano karirimbo nawe uri kwadukurikana haguruka tukaririmbane tuzamuke mu mwuka duhimbaze Imana mu buryo bwo kuyitambira no kuyihimbaza zamuka come on oh zamuka ewe Yorodani we nawe usuriranya cyane
turashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye turashimiye Imana yadushoboce ndashimiye Sofoni by'umwihariko indirimbo yamfashije cyane ntabwo twikorera piano ku mutwe uko yamfashije niko biza bigenda piano nkatereka ku mutwe nkavuza niruka Sofoni Imana iguhezagire cyane amen hamwe n'abaririmbyi mwafatanije Imana ibahe umugisha amen nuko namwe mwadukurikiranye turabashimiye ariko mushoboye kutubona kubera Wizo B yari inyuma ya kamera nawe tumushimire cyane dushimire mwebwe mwese mwadukurikiranye mu nkundire tubasezere kajyoshe nigahora mwitama nakundi ariko akajyoshe nawe kagiye kabarizwa hano ni muri Tarasisi Hope Ministry TV impera y'ikiganiro niyo ntango y'ikindi mu nkundire rero tutarika ibiganza tubike banure tuvuga tuti bye bye Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.